Hello Kitty, dolina Vanja. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesu li se? Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesu li se? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesu li se? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesu li se? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Drvena bačva. Ovo je Pompompurinova kuća. Kasno je, ali Pompompurin je još uvijek budan i nešto radi. Crta nešto jako zgodno. Pa što li on to crta, pitam se. Sada je jutro i novi dan. Pompompurin i prijatelji prave nešto što je bilo na crtežu. Pompompurin i zločesti Bacmaru hoblaju drvo da bude lijepo i glatko. Obavili su to jako dobro. Kitty i Melody pile veliki komad drveta. U šumi su jedna drugoj pomogle da ispile drvo napola. Sinamorol je svima donio ručak. Ukusan kruh i hladno mlijeko. Nakon ručka, prijatelji su se vratili svom napornom poslu. Prave okruglu bačvu s izglačanim daskama. Pitam se, za što će im to služiti? Melody postavlja nešto što izgleda kao pipa. Sljedećeg dana prijatelji su odvukli veliku drvenu bačvu pred Sinamorolov kafić. Prijatelji su sada u vinogradu. Oni beru sočno zrelo grožđe i stavljaju ga u košare i bačvice.
Prijatelji su svo svježe grožđe stavili u veliku okruglu bačvu koju su napravili. Pompompurin vuče veliki zanimljivi stroj. O, to je prijenosni remen koji prijatelji koriste da nosi i ubacuje grožđe u drvenu bačvu. Završili su s bacanjem grožđa unutra. Ali što to Cinnamoroll radi na vrhu bačve? O, shvaćam, oni cijede grožđe da dobiju sok. Velika drvena bačva je napravljena da mogu gnječiti grožđe. Prijatelji svi skupa naporno rade kako bi dobro izgnječili grožđe i iscijedili sav sok. O, pukla je ručka zbog velikog pritiska. Prijatelji su razočarani jer više ne mogu praviti svježi sok od grožđa. Cinnamoroll je iznenada dobio dobru ideju. O, ovo je njihova slika od prošle godine kada su gnječili grožđe. Grožđe su gnječili bosim nogama. Došlo je i sljedeće jutro. Kitty i prijatelji nose naočale za vodu i peraje. Izvode zanimljive vježbe. Kakav li to plan imaju ovoga puta? Joj! Kitty skače ravno u veliku bačvu s grožđem. Zatim uskače Melody, koju slijedi Cinnamoroll, zločesti Bud Smaru i zadnji, ali ne i posljednji, Pompompurin. Dok su se igrali i plivali po bačvi, gnječili su grožđe i dobijali sok. Ovo mora da je najzabavniji način gnječenja grožđa. Kitty je za probu uzela malo svježeg soka od grožđa. Dopada joj se. Prijatelji su zbog toga jako sretni. I prijatelji jedva čekaju da isprobaju po čašu ukusnog soka od grožđa. Prijatelji sada koturaju neke lijepe hrastove bačve. Spremit će sok od grožđa u velike hrastove bačve. Nakon toga koturaju pune bačve soka u Cinnamorollov kafić. Kitty na svaku hrastovu bačvu upisuje ime jednog od njih. Svaki prijatelj je dobio jednu punu bačvu soka od grožđa da ga čuva za sebe. Svi su jako sretni. Večer su proslavili zajedno, zabavljajući se u sok od grožđa. Munja.
Prijatelji traže zločestog Bacmarua. Prijatelji ga zovu, ali nigdje ga ne mogu naći. Ugledali su lopatu zločestog Bacmarua na gomili pepela pored drveta bombona, točno tamo gdje je sinoć udarila munja. Lopata se iznenada počela micati. Kako je to moguće? O, pa to je zločesti Bacmaru. Bio je ispod gomile pepela. A bio je malo prestrašen, ali čini se da je sada sve u redu. Zločesti Bacmaru ispričao je prijateljima što mu se sinoć dogodilo ispod drveta bombona. Sinamorol je stavio ogrlicu ljubavi oko vrata zločestog Bacmarua. Sada je zločesti Bacmaru jako sretan. Što? Nešto je drugačije. Izgleda da je drvo bombona sada šuplje. Munja mora da je izdubila drvo bombona po sredini, ostavljajući šupljinu na dnu. Ali gdje je vrh drveta? Iako je sinoć bila velika oluja s munjama, sunce danas prekrasno sja. Jedan po jedan, prijatelji su se uvukli unutra kroz otvor na drvetu. Ali Pom-Pom-Purin ima problema s provlačenjem kroz otvor. Uspio je. Bože, tako je prostrano unutar drveta bombona. Kitty je dobila izvrsnu ideju. Šupljinu u drvetu mogu pretvoriti u kazalište. Prijatelji su jako uzbuđeni i njima se dopala njena ideja. Pom-Pom-Purin uživa u užini od ukusnog toplog kakaa i svježih krafni, dok radi na planu za novo kazalište u dolini Panjeva. Pom-Pom-Purin radi nacrte za novo kazalište. Melody ima košaru punu raznobojnog pletiva. Ona i Kitty će nešto isplesti. Kitty je odabrala zeleno pletivo, a Melody je odabrala žuto pletivo. Zločesti Bacmaru razmišlja kako da za kazalište iskoristi svoje drvene sanduke. On ima ideju, ali prvo mora isprazniti sanduke. Jako dobro. Sinamorol kod kuće ima posla razvlačeći tijesto. Pokušava ga razvući što tanje i što šire. Presavije ga i baci u vis, a onda ga još malo baca. Ali tijesto je preveliko za stol, pa ga zato stavi na pod. Prvo uzme valjak za tijesto, a onda tijesto razvlači i razvlači i razvlači sve dok ne postane jako veliko i tanko. Ali što to planira s tijestom? Zločesti Bacmaru izvlači teške drvene sanduke, a Sinamorol vuče dugačak komad srolanog tijesta u panj drveta bombona. Ali što radi Pom-Pom-Purin? On spaja daske da napravi pozornicu.
Cinnamorollov veliki komad tijesta će biti šator koji će pokriti kazalište. Zločesti Bacmaru je konačno stigao sa svojim teškim drvenim sanducima. U međuvremenu, kod Melodine kuće, ona i Kitty rade puno raznobojnih balona i napuhuju ih. One planiraju balonima ukrasiti kazalište. Zločesti Bacmaru i Pompompurin podižu veliki drveni stup koji će držati šator. Onda Cinnamoroll baca divovski komad tijesta na vrh da završi sa šatorom. Ugodno je i mračno, baš kao u pravom kazalištu. Kitty i Melody spremne su da u kazalište odnesu balone od pletiva. Baloni su Kitty podigli u zrak. I Melody lebdi u zraku sa svojim balonima. One se sve više i više dižu. Pompompurin zabija klinove u zemlju koji će držati konopce, a onda ih čvrsto veže da se ne odvežu. Zločesti Bacmaru muku muči da svoj kraj konopca dovuče do klina, ali izgleda da ga ne može dohvatiti. O ne, siroti zločesti Bacmaru. Kitty i Melody stigle su u kazalište. Prijatelji su jako sretni što ih vide. Pompompurin jedva čeka da im pokaže sve što su napravili. Pompompurin vješa lijepe šarene zastavice. Zločesti Bacmaru unosi unutra drvene sanduke, stavlja ih na pod da napravi stolice za publiku na kojima će sjediti. Kitty i Melody su zaposlene dekoriranjem zidova kazališta s njihovim šarenim pletenim balonima. Svi naporno rade. A za kraj, Pompompurin je izvjesio natpis nazivom Kazalište Panjeva. Svi su tako sretni. Cinnamoroll je odjednom dobio ideju. Što to pokušava učiniti? Zastava! Postavio je lijepu roza zastavu na vrh šatora. Novo kazalište Panjeva koje su prijatelji zajedno napravili sada je konačno gotovo. Glasove posudili Andreja Baković, Martina Čvek, Katarina Perica-Kirin, Biserka Fatur, režija Željko Miloš, produkcija Novi Medij Zagreb. Hello Kitty.